Hapdeng ke jengiki ke besyatkan jong chairman jong ke Green Tech Foundation uba H ban siudor nonglang kabalaya minta prasni bat uladon hapdeng ke met kebetulat baha kumta nakaliang ketenat tourism ha ke janmi jong ke khanriu tarik uyayong lingba u joint secretary kalapha da ke jingtho sha u chairman ka GTF banwengno ya ke shong shathan hinre nakaliang kinoyalam ka foundation haba puli ya ke shithi balapin poi ki board administration kamshim lapin hun Satia ki namar ke jubab bala pha ke tanat tourism kade ke juo ke bala jubab bala deb ban jubab de chief minister hakini ki sngi bala dem lembat ke juo ke jubab ke baki yo minin kumta na kalyang u chairman ularai ban beteng biang ya ke jingshong sha thangan namar ke sorkar kam ai ke jubab ke ei ke baki dawa yang ke Green Tech Pak nak yang jing chairman halor ke city ke beliau nepok Sorkar chairman Ikuma api layu menen nakaliang jong ka state government wa ka tourism department kala khot lekran yangi Ri Khasi so Mynta Sngi gila ha yang da kaching tho te nakarpat yo secretary general baun pule ya kane ka city apdeng jong phiu paidbah nomor kene kamri shu kamat chung ka krentek kri kamat chung phi paidbah phi ton hok bon yo sngo ya ka e kawa ka gomen ka juba Khulai sibune chairman pada pedang kecing telot jong kamet iyo on pedang yang di city but ingin scam pada kecing eyeball kecing umlehi bidang ma mansong adu banika kentaru te kumba bethai chairman cuma Green Tech Foundation dan pulih yang di city bengiyo pedang ayo pedang yang di city na joint secretary to the government of Meghalaya Tourism Department, Shai Chairman, Jylla Green Tech Foundation, Kapang Kalong Kumni. Matter related with tourism project at Nongpoh Island. Sir, with reference to your organization's petition dated 27 March 2026, submitted to the government, this is to clarify that no construction will be allowed at Nongpoh Island within Umyam Lake as part of the development of hotel being undertaken by the department in PPP mode. It is requested that the ongoing hunger strike may be withdrawn. This has the approval of the competent authority. Ni Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Mynta Khasi ke khan riu trek u yayong araja arpon riu. Te habia day bagani. Ampun bhai ben ya unu my peace chairman. Bin pun sngau pai. Ya karai ka jongi nakaliang ka Green Tech Foundation. ki long kmi ki long kpa ki biet ki nong yalam jong ki kon hon sangkrang ki biet ki jongi bola kersan tengya ini ki rurung ba na keleng masyku abanom yipi ba ka Sorkar kumba ka jubab do chief minister nadu ka Sngi ka baningkom ujubab yang iya kane ka jo bat menen kajing yakran ro kajo kiong bait ba kanum don kata kajing tai permanent kanum don kata kajing tai temporary kanum don kano kajing pendon kam yu lumpung dan te haba phim don kam te aingi kajing tho ba phim aishu ya katu ka company pen phai biang shisha ngi upai ba kai kadai ne kom dai ni akhi bersyuta ni ong bayu lumpung deng wat ai ya gitu ki company
Nadu Khasi keman kong chief minister but government ki ong ba ngila ai tang ba ngin nom penot kami ye pinget ye gini gimentu ndro posnam gi ai tang si posnam ngila klat la saya kene ki issue but kin sastang bon pen Khlem Ioh tu lumpung dan tedat kumong yong nginom le kai ne kamat prasngi ma syong hang ni dalai nginom mi na kene ga jaka kat kaba pimpat ai ga jingtho kaba pin scrap ya kalai pun riwakar na ka agreement syau umyam private limited pen phai biang ya kene ga jaka syangi paidbah nong shnong ngin long trai biang sa sisen dainum ki paidbah pimhon ya kata ka jing Dawa jungi lada pihon ngin petang biang nomor kene ke Jubab Kaba bagi ayang ne kadai kaju nadu keto Khasi ba ucap nosta ya ula Jubab ngimhon am meninru I director I khot ya ginong yang lam jungi kaju demontas ngiru kaju dengan try kene ke Jubab kan hon yang now district administration I request you please send this message to government. Our demand is clear. Scrap the 36 acre that you have handed over to the corporates. We will go back home peacefully right here, right now. Thank you.